Še postava Rudarja, pri katerem danes manjka kar nekaj nogometašev. Odsotni so Kašnik, Bijol, Šehić in Tučić. Pušnik je sestavil naslednjo enajsterico, v vratih je Pridigar, potem pa 22 Vasiljević, 23 Tomašević, 45 Pušaver, 6 Pišek, 8 Trifković, 10 Črnčić, 16 Antonov, 19 Bovha, 17 Radić in 28 Vlatko Šimunac. Poglejmo, kako mu bo to uspelo. Pišek, dobra podaja, Ivačić boksa. Apau, Savić na robu kazenskega prostora, Savić strelja, obramba Pridigarja uveljavila svojo dominacijo na tele tekmi. Čanadžija, lep prodor Čanadžije, še vedno Čanadžija, podaja v kazenski prostor, priložnost mimo gola. Črnčić, Pušaver, brez ofsajda, podaja pred gol, tole je bilo nevarno. A žoga samo do Miškića, Miškić na bok, Štiglec v kazenski prostor, Abbas, Miškić strelja in gol! Olimpija vodi z 1-0 v 26. minuti. Lepa akcija nogometašev iz prestolnice. Pišek se je odločil za strel, fantastičen poizkus Piška in krasna obramba. Savić se ponuja na boku, Miškić je obrnil proti sredini. Alves podaja s peto, strel Benka. Pišek bo podajalec. Pišek, dobra podaja, Piška in gol! 1-1! V 88. minuti Ivan Vasiljević, čudovit zadetek z glavo je dosegel Vasiljević. No, tega niso storili in Andrej Žnidaršič je odpiskal konec tekme. Ja, najprej čestitke mojim fantom za veliko osvojeno točko, to predvsem zaradi tega negativnega trenda, res proti prvemu na lestvici, proti tako močni ekipi kot Olimpija, da smo v takem stanju dobili točko, je za nas fantastičen uspeh. Moram reči, da fantje niso odigrali dobro prvi polčas, vse skozi jih bodrim že zadnja 4-5 krogov, da ne se sprostijo, da ne poskušajo vse malo tistega znanja, ki ga imajo, dati ven. Res imamo velike težave s tem ritmom, energetsko in psihično smo čisto prazni. Vseeno pa danes izredno lep zadetek, pa še dve priložnosti, fantastične obrambe Ivačića, na drugi strani tudi Olimpija imela dve priložnosti, tako da mislim, da na koncu, čeprav je Olimpija imela poslije žoge, da pa je rezultat pravičen. Prva bila se slična priča kao i ovih nekih prethodnih utakmica kad smo vodili pa pred kraj primili gol. Puno previše situacija koje smo imali da ranije zabijemo 3 gol i uđemo mirni u završnicu, nismo iskoristili, prenošalantni, preopušteni i onda uvijek postoji mogućnost da se desi ovo što se desilo i na kraju smo kažnjeni. Sve u svemu mislim da smo bili puno bolje, kontrolirali sve ono što se dešalo na terenu, ali na kraju samo jedan bod, naravno da smo nesretni zbog toga. Ali šta je tu je, još uvijek smo prvi, imamo taj bod prednosti, idemo dalje, idemo se pripremati sljedeću utakmicu i redom kako dolaze. I na kraju ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo sve do kraja napraviti, ali mislim da skoro cijelom utakmicom moramo biti zadovoljni, da su stvarno dominirali, igrali su lijepo i puno toga smo do pred gol, njihov gol odigrali kvalitetno, ali pravi. Nismo znali ih završiti utakmicu s drugim golom i zbog toga smo kažnjeni.